Hos fotografen kan man få taget et billede, der viser en, som man ser ud efter døden. Men nemt er det ikke. En gang var et nyforlovet par så umulige at gøre tilfredse, at han måtte fortsætte fotograferingen den efterfølgende dag. Lige før lukketid havde han ellers endelig fået dem placeret i den rigtige position, og lyset, som er det vanskeligste ved et sådan fotografi, var nu også i orden. Derfor slukkede han lamperne, låste butikken og lod parret stå i fotoatelieret natten over. Jeg elsker dig, hviskede pigen i det næsten fuldstændige mørke. Kun en smal stribe lys fra gadelygterne trængte ind i atelieret ude fra forbutikken. Jeg elsker også dig, svarede hendes forlovede tilbage. Men stå nu stille og se lige i kameraet. Photography. At the photographer's, you can get a portrait of your likeness after death, but the process is painstaking. A newly engaged couple once proved so hard to satisfy, the photographer had to continue to shoot the following day. Finally, at closing time, he'd managed to position them, and the light, the mark of such photography, was also perfect. He turned off the lamps, locked up the shop, and left the couple to stand in the studio overnight. "I love you," whispered the girl in almost total darkness. Only a thin streak of light from the street lamps pierced the studio from the storefront. "I love you too," replied her fiancé. "But stand still now and look right into the camera."